August ni somni pasari sang ni somni panga ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule China nen sumdon lalama buinan nei lai US President Donald Trump chuan China chungchang soin adu phot chuan China ti chevek thei tur ka tha chungchuang taka nei thu a soi President Trump hian nimin khan South Korea ram President Lee Jae-myung nena in Combined Oval Office a reporter te komin he thu hi a soya sumdon na chungchanga China nen anin epna US chu din hun thazoka ding ti soin Trump chuan China nen hian in zomna thatak kan nei zel don ka dan nei nuala kan ka da chung nung jok thung ma se kan ka thi man ka du lo kan ka nei te hi ka man vai chuan China hian chevek mayang chu wangin ka nei thathi ka mang lawang ati Trump chuan tun hnaya China President Xi Jinping nen anin biak thu sein China President hian an ramazin tura som thu a soya kumin kum to pa emo chumi hnu dewa emo chuan China kan kalang ati bok US le China hi tarif chungchanga na takin anin beya Traman tarif an ti san tak tak lai phei kha chuan za somli panga percent te kai chawani kha tuna hian China bungra tamzo ka hian tarif za som thumla ka ni meka Traman tarif sang jok la ka tum thuwa pon chu ni som ko chung man ri lo ni se atile a in biak na nei in rem nan nei thei an be sei meka ni China hian US in tarif ati san chan let nan hian US thilan lak lu chu tarif za som lak sak zelan ni to don ti apun ba ka rare earth mineral thon chualama dan khir taka siam chu US hian ngai thei lovin man la le meka President Trump chuan China in US ne na mangne ta thon du lo chuan tarif zani percent polak sak mayang ti asoya heti la hian US Treasury Secretary Scott Bessent chuan China in US rek megrama tanga oil la leichung chang po la soi fel lawani atia Sweden in biak na po Bessent hian China in Iran le Russia oil la lei sak reng chu in biak na an Bhutan ani thu lo soi to bokani nimin khan Indonesia ram Aceh province a chuan mongko hurmi pa pani te chumi pui hmuwa mual pho takin hreman ni a voisom sari paruk veve lapan ni Aceh province Islamic Sharia law kherme taka manna ni a Indonesia hi Muslim tamnaram ni ma se atlang puin gay sexy an khaplem lova Aceh province a hi chuan khapin heng mi pa pani te po hi Sharia court in thiam lova chantira mi pui ma mual pho takin an hremta ni Aceh province a hian kumsang ni som panga khan Islamic bylaw te chu Muslim ni lo te chunga ro rel nan po man turin pasania Muslim ni lo hi za pakhat vel anom ve ni nimina hian gay pani te ba ka hian midang pariat te po thil sual dang an ti awangin hlapan ni ve boka an ko pui ber banda Aceh pa ka mi pui mu lain hreman nia heng mi pani te he ran pa hremna pe in tai tiang mangin voisom sari paruk ve ve hlapan nia ani na taka chuan voisom riat hlap turan nia ma se kumin April thlam man an nia tangin thali chung tani na khung an ni to wangin voili hlap chu ngai na thiam an ni ta ni Associated Press in an talan danin heng mi pani te hi April thla khan public park toilet a moi lo takan lo khosadun lai police ten an mana kotan in pon danin online atanga in hrian ni ome Aceh biala hian gay sex le nupa nilawa sex mangte chu voice hlap thlenga hrem thean ni a poisa khelte zuin te meichia thomna to tha te le mi pa zirtom ni tong trai kal lo te po tianga hlap tur an ni bok tun thlani somthum pakhat le September ni khathian China ram Tianjin khopuya Shanghai Cooperation Organization SCO summit nei ani dona tun hnaya India le China anin biak that chu chhun zom zelin China President Xi Jinping chuan India Prime Minister Narendra Modi chu mimal takin lo welcome don ni in puanani khovel chimlam ram hruai tu te chu SCO summit a hian an tel dona US President Traman tarif manga khovel ram sang sanga vokwal mek laya SCO summit nei tur hian ngai vena hlo hlea he summit a hian Prime Minister Modi ba ka Russia President Vladimir Putin te Central Asia Middle East South le Southeast Asia ram hruai tu te po so man ni Prime Minister Modi hian kumsari chungzet chu China ram hi to lova Jinping nen hian ni kumkhan Russia ram kazana BRICS summit a anin muthunga tunruma hian Prime Minister Modi Jinping le Putin te hian an pathuma in mu falna hun than nei thei be se ani thu
India rama Russia embassy official chuan a soi ani SCO chungchang hi research agency pakhat The China Global South Project Editor-in-Chief Eric Olandar chuan soin tuntum SCO summit a hian China President Xi hian America ka isoi khovel kalpunga top nuwa khovel kal zel dan tur lan tira tum nge inarin oma kumin January thla tanga US in China Iran Russia le India te lo lian zel ti te tuma beina hlo cham zia po lan tira tum nge yang atia BRICS wanga Donald Trump tal kol na sajia kan hretoa hetia US mang an tir hi an tuman reng boka SCO summit hi dar thalang fia thatak ani nge yang atibok SCO hi kumsang ni pakhat khan din ani a karma sa khan China Foreign Ministry chuan SCO hi khowela kalphung thar siamna na pol poimo takani don ti alo soi to ani nimina chanchin lardeu chu US President Trump India Prime Minister Modi phone manga bia ka tuma Prime Minister Modi hian a phone achang du lo ti thu hi ani German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung FAS chuan hemi chungchang hitar langin Prime Minister Modi hian tun haya trama khol voi li la du lo ti an zia ka he hian Modi thinrim zialan tirani antibok kan hriat vek angin Trump hian India hi tarif za somnga lak sakatum thua puanga voin hila ka tumni takani nge a Traman khovel ram sang te tarif lak saktura puana hian India le Brazil che za somnga lak saktur ania sang an omlova hei wang hian kum som ni panga chung zet India le US in kar in zomna thatak to po tun lai hian a chle ani FAZ chanchin buin Prime Minister Modi an Trump ko la lak du lo chungchang an zia hi nimin khan Berlin khopuyam hun nei Global Public Policy Institute din tu zingami le director nilai Thorsten Benner chuan exa chanchin buthala ki po sina the darani July ni somthum pakhat khan Trump hian India le Russia te thil ti hi enga ma ka ngai lo an pani hian economic thime kan ni hi atia Prime Minister Modi hian August ni som khan India chu khowela economy thang chak berzing ami economy lian pathum na ni tura chak taka thang me ka ni thua soi ti te chu FAZ ta hian talan ani a Trump hian ramdang te chu olsam takin a thunu ni na vo jam thei mai zela Modi hi chuan Trump president masaka tang khan thataka tho puisi in India malang ne ro kalpui dan pa ngai na kalpui zel thunga heti chung hian Trump chuan Modi hi biak thatala tum zela abedu lo hi Modi a thinrim zialan tir tu ania US a vong na po ni in alang antibok ponto thinang in US President Trump hian social media mangin khowela ro rel hi tum ni na langa engpo mai hi social media lama apuang hal zungzunga Vietnam ramnen sumdon na thilan in biang na po in rem nan nei ma in Vietnam General Secretary Tolam ne na phone an in biak nuwa in rem na an nei angin social media a post ngal maya khatiang deuh kha India laka hian ti ve tum ni in alanga FAZ chuan Modi hian Vietnam ona thanga o ve du lawani anti tunhaya Trump hian kong sang in India hi beya India le Pakistan in dawna chu ma ti to pani thu asoya India ram hroi tu tenga idana ni lo hle a hemi nu hian Pakistan rama oil li pui siama Pakistan ram then India te point chu ta tanga oil an lei tur thu te soya Pakistan sipailal Asim Munir chu US a ko thlain Oval Office a chote e pui boka hemi ma dai to hian jun thla khan Prime Minister Modi le President Trump te hi Canada rama G7 summit a in muturan nia Mase Trump hian mudu lovina program ro mansa ti danglamin US a ho sanani hetiang thil sang hian US le India in kar asiam thalo mai ni lovin khia siam bel zela India le China anin betha sau zel thungani soitongin voin hi US President Trump India bungro US athon luatanga tarif za somnga lak saktan hun turati khani a country vek tongin US hian India laka hian tarif za somni panga lak mek chu voin August ni somni pasari tang hian India in Russia oil le wangin za somni panga alak bel cha tan to don ani US President Trump hian he tarif za somni panga lak bel na hi India in Russia oil le ti top du lo wanga hremna punishment ani thu asoya heti chung hian US hian India chu sum don na konga tho puiram hlutakani thu sain tarif hi chu thil siam that tumna wanga malak na chikhadani mai thu an sai thunga India ram hroi tu te ro chuan US tarif hi an la thu tak hle thungani India ram Prime Minister Modi le ho te chuan US tarif wang hian
India ram ta na thaber turan hriat anga hman lak mek na thulan tum lo thu chiang takin an soya hengai dan inang lawa wang hian khowela economy lian ber US le economy len lama pangana India inkara dollar tu le ding on za som nga hu zet sumdon na kalmek po tu na hian danglam chho mek ani nimin khan US chuan voina tanga tarif za som ni panga lak belani dan tu hriat tirnan puanga azawai chuan ni lo ma se India bungro US alu tura tarif za som nga lak tan ani to don ani nimin khan Prime Minister Modi chuan Japan company lian Suzuki Motor Corporation in India rama kumnga lo le tur chung in cheng vai bel se sing sari an invest don thu apuanga India chuan mania in todel turin mala mek ti sain India in todel ka ti hian thil hote ka soina ni India rama sumron invest chu eng poisa po ni se dollar ani emo pauna ni emo ka ngai poi mo lo ka ngai poi mo ber chu poisa manga thil siam chuwa chuan India mi te thana tla ve turani a poisa chu tu poisa po ni se atha tho chu kan chan pola ni ti in Japan ne na project lian an nei tura puan na hian a soyani heti la hian Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan chuan eng angana nor po ni se India chuan a tur chuak vekang ti in Prime Minister Modi an India rama kut na thok tu tele thil siam chuak tu te phur rita phur sak don thu alo soi to churon soi chong vele boka India chuan engram nen po in rem nan ziak theya chu in rem na chuan India mi puite du dan le thanna tura malang na tur kala thu thlung zian ingai lowang atibok nimin khan Jerusalem Post chuan agam leps in Israel mi puite ngai danan lak result an ti chuaka heta hian Israel mi pui tam ber chuan Gaza in dona ti topa Hamas mi hrente chhuwa vek an du thu an soya Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ramtana thatura du wang niloven politics a din channa tur ngai to in dona pot sei nian ngai thu an soibok agam leps mi pui ngai dan lak chang tu za som sari pathum point pasari pakwa zet chuan mi hrente chhuwa in dona ti to pan du thu an soya zona chang tu mun thuma thena mun ni zet te chuan Prime Minister Netanyahu chuan ramtan niloven amata na thatura ni wangin in dona pot sei nian ngai thu an soiboka Israel si paizinga za somruk pali zetin Gaza in dona chu politics nena kai kopani ti chuan ngai dan ni in poll result a hian tarlan ani bok Netanyahu kai hroi Likud party mi le sa zinga po za som nga pali point pasari te chuan mi hrente chhuwa in dona ti to pan du thu an soi ni in survey result a hian tarlan ani boka heti la hian Bezalel Smotrich le Itamar Ben Gvir te party Religious Zionist Party le Otzma Yehudit Party mi te zinga za somni pariat point pali chawin in dona ti to pan du thungani bazari lo thlira wangin kan lo me